Jara keenya baga jiraattanii haa galatoom sirbaan keenya galatamaa dhugaa himee jechuudha. Oromoon silaa hunda himattanii Awustiraaliyaan karaa samariitti deemnee jechuudha. Inuu kanumaa kana illee asii jedheeti ejjechuun natti tola. Ajaa'iba namatti ta'a. Taa'uumaa natti hin tolu yeroo hundaa'u achirra taa'a. Ammaaf garuu har'a kanaaf anas deebi'e. Kaleessa viidiyoo tokko hojjedheetan ture anuma diliit godhe akkaataa tasan diliit godhe. Viidiyoon hedduu keessatti bakka lama taanan kuni kan duraa jedhee kan duraa san irraa dha'eennaan achumaan badeedha hundu. Kanaafanii xinnoowwan kaleessa jedhe irra deebi'ee irra deebi'u xinnoo jecha adda addaati waan guddaan hin jiru. Waa'ee amma deemaa jiru kanatti dabarre jechuudha. Hunda caalaa garuu Oromoon kan beekuu qabu. Akka Oromootitti ani kanan jedhu akka nama akka alata Oromoo tokkotti kanan jedhu Islaama taatu, Kiristaana taatu, abbaa feetii taatu, waaqeffataa ta'e. Gaafa addunyaa kanarraa boqanne akka abbootii keenya kophaa deemna. Guyyaa adda addaa qabna, sa'a adda addaa qabna. Dhugaa bira hojjechuu dandeenye wal bira hin jiru. Oromummaan keetti sirriitti haftu, Oromummaan keessi naa dhiisi. Wal bira hin jiru jechuudha. Oromiyaa fi Oromummaa keenya kan barbaadnu dhugaarra jenneeti. Cubbuutti makamnaan wal biraa baqanna jechuudha. In taanu. Namni hunduu kana beeka. Namni tokko tokko waa baay'ee jedhe amantii Islaamaa kana tuqnaan Shimallis eengadda dhaloonni Oromoo namni amantii kana hordofuu kan bahee waa hunda jedhe dhugaa keessan rakkina irraa hin qabu. Oromummaa caalaa amantii boru yookiin ibidda seentaa ibidda keessaan baane yookiin immoo iyyuu Rabbi bira dhaqxaa jechuudha. Karaa amantu sanii Oromiyaan achitti sin eegdu, Itoophiyaan achitti sin eegdu, Ameerikaan achitti sin eegdu, Awustiraaliyaan achitti sin eegdu. Rabbii fi fuula Rabbiitu achitti sin eega. Santaanan immoo dhugaarra jechuu qabda jechuudha. Har'a bokoktee garaa quuftee waan itti amanteelatti waan cubbuu ta'uu odoo sammuu Rabbi sii kenne odoo beektu hoo bira jettee boru sin badde jechuudha. Akkuma beektanitti immoo cubbuu kana jalaa bahuu akka hin dandeenye kasi agarsiisu sammuun kee dadhabaa ta'e namni tokko tokko mataan furdaadha beektanii qaama qofa odoo hin ta'in sammuun isaa furdaadha waan galuuf jechuudha dubbiin akka sanillee akka hin jenne immoo agartuu tanaan ija lamaan agarchaa jirta waan deemaa jiru Itoophiyaa keessatti kaleessa Minilik harma mure Minilik miila cabse Minilik akkana nu godhi ummata Oromoo jettee warri haasoftan sun har'a biltsiginnaa hoo taatan Minilik 4 kiiloo ta'ee maqaa Abiyyi Kaasayeetiin maqaa Abiyyi Aliitiin maqaa tuffate jechuudha inni Islaamaa muti by the way maqaa kanallee jijjiirrachuu qaba. Odoo maqaa ittiyyaa odoo ani Islaama dhugaa ta'e har'a maqaan kunuus hin maluu jechuun hin bala. Maqumti kunu Abiy Ahmed Ali kan jedhu kana jijjiirrachuu qaba. Because he used this name as a brand. Arab Emirates dhaqee drone ittiin bitachuudhaaf, Turkey dhaqee drone ittiin bitachuudhaaf. He using your brand, not only Oromummaa. So you have to tell the world he is not a Muslim. He is crap. So kanallee falmachuu qabda kan biraa dhiisiti. Xinnootu waa xiqqootu walitti yaa'ee laga ta'an beektaniiti. So he using every advantage. He using a Muslim name while he is not a Muslim. His salata Turkey odake. His salata Arab Emirates odake. Drone ittiin argachuudhaaf. As deebi'ee immoo seesanyaa warra gantuu fi dadhabduu xonqaayii wayii warra amantiin qabne ilmaan seesanyaa ilmaan abbaan qabne ilmaan eenyummaan qabne walitti qabeeti isaan jalatti jilbiiffatee maqaa pheenxetiin kakate jechuudha namichi kun. Ani kan hunda maqaa Oromootiin immoo ani Oromoodha jedhee jechuudha. Muktaaris Oromoon ture. Muktaar is brilliant. Namuu Oromoodha hin jenneen. Abbaa Duulatis Oromoo muti jedhaniin Abbaa Duulaa Oromoo muti. Amma sirran si deebi'a. He is someone. Sun rakkinaa muti.
rakkinaamuti gaafatti tolteen iyyaa gaafatti tolteen dhabamu asoo deebine dubbiin ijoon ilma cubbuu ta'uu Oromoon beekuu qaba. Namichi kun ilma cubbuuti. Cubbuu sitti fida dhaloota keetitti, ilmaan keetitti, amantii keetitti. Hin dabartaati beeki akka Oromootitti. Haqaa falmadhu namaan falmatin, nama jala hin deemin, namni hin caba, hin dadhaba, hin ilaa dugda dhaba. Eenyu jalallee hin deemu. Firummaan nama hin baddi. Firummaa dhugaati kan jiraatu. Firummaa dhugaa immoo waaqeffataa taate, maalii taate, musliima taate, ortodoksii taate, akka kiyya hundumaa taate isaa wajjin haftee jechuudha duratti. Ilma keeti kan dhumaa jiru. Abiyoot kaasa'ee kanan ani jedheef takka personaalii amma ofan gaafadha akka nama tokkooti. Aaritanii jibbarraa qabaadhetanii noo jibbarraa hin qabaanne namicha kana. Day one from day one. Day one namichi kun gaafa Lammaa Magarsaatti jala bu'ee aangoo kanarraa fudhatu akka nama sobaa ta'eemi. Dhugumaawwan deemuuf immoo Rabbi harkanarra qabatee biyya sanii na baase ana. Ani akkasitti amanam. Har'oon argu as taa'ee Awustiraaliyaa dha'oo gadi ilaalu jalaayin baqadheen Keeniyaan deddeebi'aa Keeniyaa dhaqeetan achi garanatti dhufe. Amma hoo kan laalu garuu haquma santuu namicha keenya yaalaa na baase. Hinjada takka anakka Abbaba Garasuufaa Korneel Abbaba Garasuufaa amma engaddatanii jireenya isin keessumaa diasporaan Oromoo walitti qabdanii horii erginaa fi turre sun har'a Shaabiyaa wajjin walii ta'ee uummata keenya kan fixaa jiru isa tokko Abbaba jechuun isaa wajjinan walammachaa galgala bashannanaa ture bakka adda addaatitti taa'ee hin beektaniiti sanii moti amma Siganuu qaba dubbiiwwan deemaa jiru. Hubachuu qabda. Nama jalan deemuu nama mararfadha. Akka nama tokkootitti Oromoodhaaf nama mararfadha hundumaa nama mararfadha. Nama jala garuu hin deemu. Cubbuudha. Namni hoom jala deemte gaafa dhugaa haasa'e, gaafa falmate, gaafa immoo dhugaan Oromoo kana jedhe, gaafa dide namni sun nama jechuudha. Nama jechuun sanirraa ka'a waan ta'eef. Kanaafan bilchiginnaa warra bilchiginnaa keessa jirtan akka nama tokkootitti irraan kaawwanne akka nama tokkootitti bagan isinii wajjin walitti makamin bagan isinirraa baqan bagan saa'iba keechan hin ta'in bagan isinii wajjin horii dhiigaa nyaatin addunyaa tanarratti bagan isinii wajjin taa'ee haala saniitti hamma falmattanitti amma Oromummaa keenyaaf dhugaa dheennutti isinii wajjinan ture garuu argine jechuun ajaja namicha kanaati. So maqaa isaatillee jijjiiramuu qaba. Shimallis Abdiisaa maqaa musliimaa lafa guutee dheeti Oromiyaa ifa manaa godhaaf Shimallis hammeenyi hin qabu beekaa. Namni gowwaa waluma taasee waluma dhufee faasaa. Nam beeka waan ta'eef odoo asin gahin, odoo hin furdatin, odoo cubbuutti makamin, odoo dhiigan hin laaqqatin Shimallis nam beeka waan ta'eef gadi bahee dhugaa dubbate waan jiru. Maaliin akka ta'e keessiin isaa waan dubbate isatu beeka. Garuu dhugaa dubbate caala noom waan dabarteef caala du'aa jiraate Mahammadi yoo kan siin haffisu ta'e. Aliin kan siin haffisu yoo ta'e Tolosaanis beela keessa jira. Maqaadhaa muti dubbiin kan jirtu. Oromiyaa jennee faarsinitu gadadoo keessa jirti. Tigraay dhumaa jira Oromiyaan gadadoo keessa jirti. Eenyu kan nyaate nama taa'eetillee fincaa'uu dadhabee jechuudha ejjetaan bokokee akka horii jetti. Sun immoo cubbuudha nama birattis nama ejjennoo qabu biratti cubbuudha jechuudha kun hunduu. So kamtu argate Shimallis haasa'uun isaa sun maqaa hoo ta'e maa eega sunillee maa maqaa keechaniif fayyadama. Abiy Ahmed Ali namichas jahannama seensisa. Ofiifis jahannama se inni makkanaan qabu muslimni makkanaa qabaate muslimu cubbuu keessa jira jechuudha. So gadi bahanii amma dubbachuu qaban namarra maqaa keenya nuu deebisaa jechuu qaban. Isaan jedhamoo I think waa tokkotu jira hedduu isaanii waa tokkotu jira. Dhiibbaa akka dhageetti jechuudha addaan hin baafannee subuun fe'u. Isallee hamachaa jira waan ta'eef dandeettiin qabu. Lammaa Magarsaatiitu didee malee Oromiyaa inni bulchee maal jedhee taasisaayedha namichi cubbuu kun jechuudha Abiyoot kaasee. So maqaa isaa kan dhugaa barbaadachuu qaba.
eega maqaan musliimaa kuni Oromoodha dhibee ta'e innuu dhibeedha musliimni kun akkamitti maqaa kee jijjiirradhu eegasuu Ahmed Aliin jenneen application galchaa karaa eegasii bannan tanii bee nama sammuu qabuuf itti fafuudha agartanii kanuma kaleessa kanan jedhee bira dabrees ammas nama nuu falmatu barbaanna dura ta'aa barbaanna nama ummata kana gaggeechuu barbaanna ummanni kuni karaa siyaasatiin baay'ee duubatti hafaadha ummanni keenya hunda caala 6 million ummanni Tigraay akkatti lolachaa jiru awareness qaba sammuun isaa mirga ofii kennuuf yoo 60 million jettee walitti haramtee walitti laaqamtee akkanumaan akka horiititti deemaa kan umtoo ta'e hoogganaa bar tokko jabaa qabaachuu qabna jechuudha kutataa kanaafan Johaar Mahammadiin ati gufuu dheedhee alammaa kan jiru kana keessatti yookiin lolattu yookiin immoo lolchiiftu yookiin immoo karaarra teessu akka intala haftuu intala hin heerumin intala mana teessu qabsoon bakka sitti tolte teessee falmatte malee Oromiyaa keessatti teessisii muti 4 kiiloo teessisii muti angoo waa irraa hafte qilixibxaabii barbaadachuu jira Johaar Mahammad isa jala taa'e to be honest kana kan godhaa jiru amma kun jibbaa bakka feetiin naqadhote akka feetetti waan hubadherraayin waan natti dhagahamurraayin haasa'an si ta'e fudhadhu si ta'uu baatutti dhiisi hommoo yinuu lakki akkasii moti kan jedhu ta'e Johaar gadi bahee miliqee jala wanni kun cubbuu dheedhee loluu qaba lidatu ayyaalee argaama namichi lidatu ayyaalee jedhan kun lolaa jira haasaa jira dhugaa himaa jira he is brilliant waan jiru kanarratti isatti nuuf falmachaa jira bara afaan amaaraa sin hin dhageechaniif malee warri afaan amaaraa dhageessan kun amma I have no problem with him now waa inni haasoo jechuudha maqaan keenya cubbuun keenya maqaa uummata Oromootiin cubbuu hamaatu dhiiga uummataatitu kan dhangala'aa jira agartanii mana gubaa magaalaa tana gubaa balleessaa jedhaa jiran eenyutu gaggeesse Abiy Ahmed Ali nama jedhamu kana jechuudha maqaa islaamatiin maqaa Oromooti Oromoon faayidaa takka illee irraan qabu so maqaa keeti jijjiirradhu amantiin illee siin hayyamamu ati maan jenneen amantii eega jijjiirratee maqaa musliimaa maan jijjiiramne namichi kun ani jijjiiradhaan rakkinan qabu maqaa isaatiin ayyaa maqaa isaa kan dhugaate Abiyoot Kaasaay jedheeni dhaltuu gantuu waan ta'eef odoo hin ta'in akkuma isinirraa dhagayetti Oromoon safuu kanaan qabdu waan ta'eef jechuudha sanirratti waliif gala amma hoo Oromoon dhumaa jira Oromoon badaa jira Oromoon lubbuun Oromoo tanaa dugugamaa jirti lafarraa isis sobaa jira maasaa keessa deeme wanni qotamteedhaan kun miliyoona 100 dhiisiti ganda takka nyaachiftu tiraktera bakka tokkotti walitti qabanii haranii agarsiisan suni ummanni keenya silaa sammuun qabu silaa ummata dadhabaadha ittiin gowwomsine jedhanii irratti fincaa'aa jiran kuni gowwomsuullee muti arraba kanaafan jedhe Shimallis Abdiisaa gaarii goote odoo akkasitti duroomnee gaariidha carraaqii keetii gaariidha garuu soba wanni ati amma footoo kaatu sun odoo bu'aa tokkollee qabe warruma biltsiginnaa jala jirutti kaadiruma biltsiginnaatittu adaamaa dhaqee walitti galee nyaatee bokoka garaatti ulfaataa jechuudha so horii qabanii keechaa akka keessa albaasanii afaan Oromoodhaa hidha alba'uudhaan danda'an jarri kuni odoo qabadii sunuu dhugaa taatee makartee adaamatti galtanii maqaa walgayiitiin nyaattan ofumaa keechanii nyaatanii bokoktan akka sa'aatii horii qabanii kan of keessaa immoo yinuu akka kuno public toilet akka keecha haraniititti Shimallis Abdiisaatiin an jedha kan tiraakterri sun immoo hamma san walitti qabamee bakka san an hojjetu ta'e maalinni kun jigii tirakteraati moo so that is like embarrassing nama sammuu qabuuf wanni sun ammoo arraba bakka tokko ta'e tiraakterri tokko bee guyyaa tokkotti echafeech hektaara bakkeen dhaabbatan sun guyyaa tokkotti hojii guyyaa tokkotti so the scrap metals wanna unwanted bakka tokkotti kunu garaaja second hand irratti gurguran kan achitti walitti qabanii jechuudha chaayinaadhaa fidanii akka propaganda ta'e akka nama sobsuudhaa ta'e akka nama jaanjechuudhaa ta'e hin beeksisan gowwaa barbaadati ittimi
malee suni qotiyyoon lama jigiidhan daboo yaammatten jara keenya sana amma hin qotattanii warri qotuu beektan lafti sunirraa jechuudha qamadii hammana beelarra wayya garuu uummanni beela keessa jiraate eecha kun uummanni keenya beela addunyaan illee la imagination jiraata namichi PPH'n hin beektaniiti amantiin isaanii akkuma dur irraa ka'ee birdiribsii takka ansoolaa godhee takka siree godhee takka maal godhee dadachaasee jala seenii tarrafa makiina illee gurguraata dhoofa kan jedhu sun he is sick from the beginning since he is child he need a treatment psychologically treatment barbaachisa namichi sun he needs some help sammuun isaan dalagu sammuun dalagu namichi duri irraa hamma amma gotti sobni wal ittiin jiraatu amantii sanii sobni koo pointiin dura amantii sanii jarri waaqayyo naaf kenna kunu gannata keechin jira kunu jahannabaa mutiin kuni addunyaa tana namni oggaa 100 irra jiraata maximum warri hatee akkan manciisaa oolu kuni rabbi horka irra qabaate 120 riiti kuni bakkeen addunyaan kun bakka uummanni jiraatu muti rabbi temporary tent garuu isaaf yoo kunoo kun jannatuma beedhee taasa akkaataa inni xamana wantiin isaati warra jala siqxan kanaa muti garaa keessanii so kuni qajeeluu qabaadha Shimallis wanni godhaa jirtu isinirraa hunaftu qabadiin sun warra biltsiginnaa nyaatu kanarraa illee garaa guddattan mana fincaanii dhaqxanii gadtaa'an naturally gadtaa'uu hin dandeessani horii walitti qabadhaati immoo of keessa harkisiisaa malee isinuun geechu qabadiin sun ummataan hin sobinaa hin ja'an Shimallis namoo make sure they have got enough money of keessa aksiisuudhaaf jechuudha malee kun ummataa waan ta'uuf himuti eenyu nyaata hojjetan ummanni keenya dhumaa jira dhaloonni boru dhumaa jira ganda dhaqee dhoobuu bisaaniitiin rasaasan kukkutamee bakka cubbuu bakka oromiyaan laalchifne dhaqee namicha kanaan ajjeesa jira so minilik nu wayya anaa minilik naa wayya seenaan minilik hamma kan ummata nuffin nu dhumuun qabnu hojjette immoo nama biraa fixuun qabnu you see ho amantii kan qabaatu ho gowwaa taate ho kan sammuu qabaatu taate kun ta'uun qabu jettee loluu qabda jechuudha akka oromootitti ani oromoo dhafanii maqan oromoon kan godhuu qaban jedha kanaafan oromummaan keenyas biltsiginnaa taate oromummaan teenya taaftu si wajjin oromoo ta'uun barbaadu si wajjin oromiyaa ta'uudhaan barbaadu surma I am human being marartuun qaba amantiin qaba waaqan sodaadha cubbuu namni hoon irratti dalagee cubbuu sanii falmadha nama irratti hoon cubbuu kan hojjedhu ta'e so namni gumaa ofii baafatee jechuudha boru egeree dhaloota dhufuufu gumaa ofirraa baasa kan ammas oromoon ka'ee falmachuu qaba dhaamsi kiigan dhumaa oromoon ka'ee lakkii maqaa kiyyaan hin fayyadamin maqaa uummata keenyatti hin fayyadamin gadadoo keessa jiraa jira dhumaa jirra jedhee karaa cufee ukkee irraa kaasee akkuma dursanitti falmattee namicha kan 4 kiiloo baasuu qaba odoo namni biraa dhufee odoo uummanni biraa namitti tana 4 kiiloodhaan baasee oromoo falmatee of agarsiisuu qaba akka namicha kanaa bira hin jirre san ta'uu baannayyoo boru humni biraa dhufee 4 kiiloo seenee biyya san qabannaan oromoo akka fedhe hoo godhe hin boocha malee namuu harka ol siin qabu kuni si hagal gadi bahee boru hoo cabaalu Jawaaris ana faayidaa takkallee wanta ka hammanatti hamma xuriitti lakkaa kana beeku qabdu namni kaleessa mee argaa kaleessa nu harkaa baadii qabsoon teenya kan jenneef kanaa odoo lammaa magarsaa bakka namicha kanaa jiraate har'a lolli kun jira hin jiru namni akkatti dhuma hin dhumu oromoon akkatti dhabamti hin dhumu har'a eenyutu biyya san keessaa lolaa jira marroo qofa waboo qofa kan biraan wanta kallee argaan jiru kan biraa cubbuudhaaf afaan banti cubbuudhaaf gadooddi cubbuudhaaf iyyiti hangaasaa Ibrahim nawe hangaasaa Ibrahim duubna qabaate isin himi abbaa gadaa akkatti fixan oromoo akkatti fixaa jiran akkatti rakkinni biyya keessa jiru biyya keessa taa'eet here I'm ready to die akkas jedhee taasaa biyya keessa taa'ee taasaa laa namichi sun ajaa'iba kan namatti ta'u akkana jechuudha cubbuu laa amma
odoo humna sanii bakka biraa jiraate odoo bakkeen sun hin qabamini odoo kursiin bakkeen irra amma jiru kun odoo hin qabamin nama biraatitti itti fayyadame jechuudha. Hin dhumti haalli jiru kun akkanatti itti fufu garuu Oromoon namicha kana achi baasuu dadhabe humni biraa namicha kana achi baase Oromoon maqaa keetiin fayyadame yoon ta'eefi bulchiteeti biyyatti balleechite yoon ta'eefi haloota dhufuufu amma itti dabrutti gabrummaa jala jiraatta. Kara rabbiitinis kara namaatinis kara lamaaninu gara rabbiitinis kara namaatinis cubbuu keessa jirtaa beeki. Oromoon nyaadhu buli ka'eera fi ilmi keetii dhumaa jira gara sadiin ta'a sirma abballee dhumaa jirte waan ta'eef. Kanaaf Oromoon soosaayitiin keenya uummanni keenya uummata sirmaa hin dammaqne uummata lolachuudhaaf fedhii hin qabne uummata taa'eetuma dhugee ciisee du'uudhaaf qophaa'e. Ummata rabbi waan kenneefillee akka gaariitti nu banne akaarra ta'anii eenyummaa isaaniitiif falmata Tigraay. Oromoon immoo lafa jiituu Oromiyaa bakka bareedduu taa'ee marrootti illee siquu dadhabee akkanumaan taa'ee gadooda na kabalan na dha'e jedhee boo akka daa'ima. Kanaafan itti dhiise waan Oromootu. Kanaafan Oromoon hamma hoomitiitti rafeedhe itti dhiise. Hamma hoomitiitti namitti sanaan gowwooma. Hamma hoomitiitti namitti jala siqa. Odoo dhumuu, odoo beela'uu, oduu rakkina hamma kana keessa jirru oduu salphina hamma kana ga'utti keessa seenaa jirru har'a hoosiin falmatiin burhoo gabbayee namichi kun maal sii godhaa kanan jedheef kanaaf akka nama tokkootitti namuu jibbirraa hin qabu namuu hammeenya irraa hin qabu ani parsanaalii nama tokkorraa hundumaa siyaasaan kan amma jirutti homaa rakkina isin irraa hin qabu dhugaa rabbi biratti Rabbi ittiin kakadhu kana biratti ani nama tokkorraa illee homa irra kaawwadhu personal waan itti fakkaatee naasee kaleessa ta'e nama gaaradhuun qaba nama faayidaa uummata keenyaaf fidu jedhee nama ulfina dhufuun qaba malee personally nama akkana jibbee waan haala fixee waan haala haatee disadvantage kanuma jiru wrong judgment kanuma jiru. Akkasanitti tafradha malee ani biyya dhaqeetillee miidhaan fi personally wanna ragee wanta akka irra kaawwadhu ansa. Akkasitti beeka nan gabaabsa afaan Oromootiin sumarratti xuruuf jara kee. Itti yaada. Si wajjin nam dhaabbatun bor Oromoon gadi bahee oo gadaade I am against. Namu arrafal manni taanan bor humni biraa 4 kiiloo seentee humna sanii wajjin hojjedha. Humna har'a ummata Tigraay wajjin dhaabbatee wajjinan hojjedha boru. Isaanin galateeffadha malee Oromoon gadi ba'ee humna 4 kiiloo seeni boru ana jedhe isanii wajjin har'an isinitti himu isin biran jiru. Jinni maantaan cubbuu har'a ummata irra deemaa jiru kana nama har'a falmatu jechuudha. Isaa wajjinan dhaabbadha. Johaar kee maalii kee qibixxiriyyee kee I don't care. Haqni jiru kana jechuudha. Kun immoo yunu humni har'a namicha kana achi kaasu kun ummata isatu falataa ummata Oromootiif boru. Akka lammata boru Somaaliitti duudite dhumte. Boru Eertiraatti immoo ergamtee duute. Horii jechuudha. Namichi har'a Tigraay dhabuudha qawwee qabatee ganda deemee cubbuudhaan nama fixaa jiru. Ganda bawweechaa jedhama. Akkaataluuti inni katama. Akkaataluuti. Fichuuti jedhama. Afaan nama tireen beeku dabuumnatti fakkaata namicha akka jedhu azaajna ajaa'iba namatti ta'u namicha kana 4 kiiloo keessa ari wajjin dhaabbadha boru Oromoon kan beeku qabu 100% eenyullee namicha kana 4 kiiloodha namicha ari bire jedhee tan falman boru Oromummaan kiyya haftu eenyummaan kiyyallee haa deemtu sani karaan boru kan beeku qabdan kan lidatu ayyaale do prime minister Ethiopia ta'e boru isa biran dhaabbadhaan I swear kana ira abduma takkalle Oromoon afaan Oromoo haa badu aadan Oromoo haa badu hoo jedhelle haa badu jedhee ta'u wajjin dhaabbadha maal faayidaan qabdu ba cubbuu amma deemaa jiru kana kan godhaa jiru Oromoo ta'e akkamittan ani Oromoodha jedhee boru gadi bahee falmachuu danda'a
Jawaar kee baadhu deemu. Cubbuu kanaan saba biraatti irratti kan hojjetu ta'e selfish. Amantiin qabu, sammuun qabu, nama cubbuute jechuudha. Because anybody namni eenyumaa ta'ee har'a bilisiginnaa wajjin ejjetu ta'e namichi sun amantiin qabu, oromummaan qabu, naasuun qabu, nama rabbi gane mataa muti nama rabbi gane namichi sun kanum nama kana bira dhaabbachuudhaaf namatti hin tolu jechuudha. Kana beekuu qaba Oromoo. Odoo jabaatti har'a marroo bira dhaabbatte. Odoo jabaatti har'a immoo wanni kun sirrii muti. Odoo hin taane immoo namicha kana achii kaasuudhaaf kan biraa dhaabbatte jechuudha. Sanin ta'u taanaan garuu hin ta'u. Ani Oromoo muti. Kanan jedheef kanaaf Oromummaan tiyya eega haqarraa kan gortu ta'e eega ummanni Oromoo kana ta'e Waaqayyo maaliif ummata Oromoo keessatti na uumteen jedhaan sammuun amma akkaataatti yaadu kana. Maalan balleessu ummata kana keessaa kanan dhaladheen jedhaan Rabbi na uume. Cubbuu maqaa Oromootiin Oromoon itti yaadee haala kana jechuudha. Ilmi ofii odoo du'u ummanni namaa odoo akkatti ibiddaan gubatu namni odoo akkatti lafarraa duguugamaa jiru bilxiginnaa kan jettu hoo taate Waaqayyo koo maaliif ummata kana keessaa na uumteen jedha malee ummata kanaa wajjin ejjechuudhaaf fedhiidhaan qabu. Kan biraa itti dhiisati. Namichi mana Oromummaa jaalladhu kun jechuudha. Oromoo waa'ee Finfinnee hawaasa, waa'ee uummata Tuulamaa hawaasa, cubbuudhaan gadda nurra gahee hoo yaadan, Minilik kana godhe hoo jedhan bara san hin dhalanne, bara san hin jirru, hamma sammuun keenya nu dammaqee booda wan deemu kana seenaa Itoophiyaan cubbuun Itoophiyaan uummata Oromoo irratti hojjette dhageenyee kaanee warri keenya wan nu godhe abbootiin keenya dabran akkatti dhugaadha haasa'an. Haqaan buluun ummanni haqaa falmatu. Haqaa falmanne odoo jedhan odoo beelaanuu kan du'an amantii kamuu keessa jiraatan. Jaarran Musliim jaarran har'a odoo jiraate uummata Tigraayitti haalli kun odoo itti deemu amma harka dhaafi gaarii gootan jedhee siyaasaa isaa irra deebi'aati dhaggeeffadhaa jaarraa abbaa gadaa waan haasa'e. Namichi ani Musliim ofiin jettu akkaataa inni itti haasa'e cubbuudha dimokiraasiin beekanii warri kunii warri qubattootaa kun dimokiraasiin beekanii isaan numatu bulchaa wanti keenya jedhanii Oromoon immoo yunuu haqa fe'aa dhugaa fe'aa haqnii fi dhugaan ganda biraa ajjeesuu moti barbadeessuu moti gubuu moti fixuu moti ganda diina isaaniitti yaamanii diina Tigraay itti yaamee Eertiraa har'a fixaa jira namicha kana wajjinoo kan hojjettu ta'e garaadha bultaa amantiin qabdu Oromummaa of keessaan qabdu eenyummaan kee badaadha si wajjin Oromoo ta'uuf Burus haqni kan jiru kan Minilik odoo har'as deebi'e Minilik odoo har'as deebi'e the so called Minilik odoo as deebi'e Minilik wajjin hojjedhan namicha kana bira hojjechuudha. Namicha kana deeggaruurra Minilik Atsee Minilik odoo as deebi'e isa naa wayya Abiyoot Kaasayeer dhugaan si hima. Namichi kun Rabbi sodaatu nama sodaatu wan deemaa jiru beeku biyya akkuma jirutti gurgurata. Saba isaa akkuma jirutti gurgurata hin galle. Seenaa cubbuu kaleessa Minilik bineessa jennee sirbine sun har'a odoo as deebi'e to me Minilik naa wayyaa ayisiin jedha. Minilik naa wayya Abiyoot Kaasayeer Minilik si galee maaliif haqa keenya falmanne Minilik biran geenye seenaa isaatti dhageenye dulloliti. This one is Hitler. Worse than Hitler. Namichi somni isaa hammam akkasin tuffate argaa. Footoo ka'a kubbaa taphata ummanni odoo biyya caccabaa jiru hammam goota keefiitti argi. Hoom dammaqxa ummanni as jettu kun jechuudha. Hoom garaa keetu mo'attu jechuudha bara. You can't even garaa kee mo'attu. Waa akka sareesitti darbaniif isa bira jettee wacci namni takka maqaa Oromootiin. Maqaa Oromootiin namti isa bira jettee wacci. Tan biraatti dhiisate. Akkamitti nama hin gubne garaa keetii fittee moo boru wadhu teeyotas Rabbi oduus addunyaa tanarraa kuttee hoo
ሁሉ ገራ ከይቲፈል ምቱ ኪሳራን ከነ መጅርቱ namni kasara kana beeku qabde cubbuu hamaa keessa irra akka oromootitti kanaafan oromummaa kiyya beekiga hammana hondeemi jecha kamiinuu sitti misitti ture personally jecha kamiin maaltu na hafe namoota abiyoot kaasaa wajjin jirtan har'a anaaf minilik naa wayyi hoon jedhe maal qaba kana booda kanan wardi kamiin isiritti namichi kun hamma nu balleessaa jiru warra sammuu qabdan jechuudha. Agartani uggaamee qawaayee minilikaa soofne uggaamee qawaayee minilik sirbine uggaamee qawaan godhe goon harma muraa keenya maalii keenya seenaa calanqoo jennee waan muude amma hoo seenaa adawaa haa jennu Tigraa keessatti waan deemaa jiru maqaa Oromootiin seenaa calanqoo namichi haasa'u amma hoo seenaa shiree haa jennu diinatti yaame akkatti maqaa keetiin of iccisiisu seenaan maqalee maal fakkaatti maqaa Oromootiin gandoota bakka itti toltetti sirbitu ganda Amaaraa jala yaa'ee iyyi kuni isaan hundumatu warruma angoorra taa'etu abbaa isaaniiti. Minilik gaafa angoorra jiru minilik jedhan. Mangistuu Hayilamaariyaam angoorra hoogaa Mangistuu Hayilamaariyaam jedhan. Abiyoot Kaasaa angoorra hoogaa Abiyoot Kaasaa jedhan. Isaa warruma hundaati. Warra eenyummaa hin qabne kun warruma hundaati. Abbaatiin yaagabbaa ሁሉ አባት እናቴ ጋር የተኛ ሁሉ አባቴ ነው እንደሚባለው ነገር ምኒልክም አባታቸው ነው መንግስቱ ኃይለማርያም አባታቸው ነው አብዮት ካሳይም አባታቸው ነው የመጣው ሁሉ አባታቸው ነው እነሱ ይሄ አማራ ይሄ ምኒልክ ሰፋሪ ምናምን እንትት ፕሮፓጋንዳ የሚሰሩት በየቦታው በየሀገሩ ምናምን ያሉት ሁሉም የመጣ በሙሉ አባታቸው ነው ጀስቲስ የሚባል ጭንቅላታቸው ውስጥ የለም በራሳቸው ችሎ የማይቆም ሶሳይቲ ማለት ይሄ ህብረተሰቡ ምንም ቢደረግ ምን እንደሚደረግ ያውቃሉ ሰው ያለቀ እንደሆነ ያውቃሉ ይሄ ህፃን ልጅ እንኳን ያውቃል መንደሩን እናጥፋ ይሄ መንደር አቃጥል ይሄ መንደር አውድም እያለ አብዮት ካሳይ ጋር ቆሞ አብዮት እኮ እግዚአብሔር ነው የላከው ከላይ ነው የመጣው በቃ ይሄ ሶሳይቲ ለዚህ ነው ካው በኋላ እኔ አንድ ነገር አለ ተኝቼም ተነስቼም ሳስበው የሚቀጥለው ጄኔሬሽን ትክክለኛ ኢትዮጵያዊን ሼፕ አፕ ያደርጋል ከዚህ በኋላ የሚመጣው ትውልድ ኢትዮጵያን በደንብ አድርጎ ይሰራታል ምክንያቱም የኢትዮጵያ ካንሰር የኢትዮጵያ ችግር የት እንደሆነ በግልጽ የታየበት ጊዜ ነው በግልጽ ያየንበት ጊዜ ነው ለሚመጣው ሁሉ አባት ሊሆነች በአሁኑ ሰዓት አብይ ካሳይ አብዮት ካሳይ አብይ አህመድ አሊ ብሎ ራሱን የሚጠራው ሰውዬ የሚደገፈው ያለው ራሳችን አማራንን የሚሉ ወይም የሚኒሊክ ሰፋሪ ነን የሚሉ ሰዎች ድጋፍ ብቻ ነው ያለው ሌላው ህብረተሰብ ምንም አይደግፍም እነዚህ ሰዎች ደግሞ መንግስቱ ኃይለማርያምን ይደግፋሉ ሰው እየገደለ ቀይ ሽብር እያፋፋ ነው እንዳየ ነው ሚኒሊክን ይደግፋሉ ሚኒሊክ እኮ ጡት ቆርጧል እንዲያድርጓል ጭፍጨፋ አካሂዷል እያለ እየተነገረ ሚኒሊክን ይደግፋሉ ኃይለ ሥላሴ እኮ የኦሮሞ ዲቃላ ነው ይሄን ያህል 50 ዓመት ሀገሪቱን ግደላት እንዲያደረገ ኃይለ ሥላሴን ይደግፋሉ እነዚህ ሰዎች እንደ ህዝብ በህዝብ ደረጃ ይሄንን በደል አድርሷል ብሎ ሌሎች ብሔሮች ሲናገሩ እነሱ የነገሰ በሙሉ 4 ኪሎ የገባ በሙሉ አባታቸው 4 ኪሎ የተቀመጠ በሙሉ አባታቸው ህሊና የሚባል ህሊናቸው ከ4 ኪሎ ጣዖት ጋር የተገናኘ ይሄ ሶሳይቲ ለዚህ ነው አሁን የትግራይ ከተሞችን አይታችኋል አውድም ከተማውን አቃጥል ይላል ኢትዮጵያ ማለት የኋላ ቀሮች ሀገር ናት ሶሳይቲ በሙሉ ኋላ ቀር ነው ኋላ ቀር ኢን ሴንስ በሙሉ ኃይል ሲገለጽ በሙሉ የደደበ ህዝብ ነው ያለበት ምክንያቱም የሚታይ ነው እየሞተ ልጁ እየተሰቃየ ሀገር እየወደመ ስቲል ይደግፋል ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቶ አይታችኋል ለሆዱ ሲል ለመኖር ሲል ጣዖትንም ልጁንም የሚሸጥ ህዝብ ከኋላ ቀርነት የተነሳ ለኋላ ቀር ደግሞ መነሻው በፊት ይሄ ሶሳይቲ አሁንም ቢሆን ዛሬ ሜክ ሹር እኔ ኦሮሞ ነኝ በኦሮሞነቴ በጣም ነው ምኮራው በጣም ነው እግዚአብሔርን ማመሰግነው ይሄ ህዝብ ግፍ አልሰራም ይሄ ህዝብ በመሬቱ ላይ ተጨቆነ ተጨፈጨፈ ሀገሪቷ ከተመሰረተችበት ጊዜ ጀምሮ
ከሰማሁት ታሪክ ከተጻፈው ነገር ይሄንን ነው ማለት። አሁን ግን በኦሮሞ አንደኛ ስም ይቀየር ይላል። ለምሳሌ አሁን ሽመልስ ቅድም የተናገርኩት ነው አፋን ኦሮሞ የማሰሙት አፋን ኦሮሞ መስማት ነበረበት እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ። ምክንያቱም ኦሮሚያ ውስጥ የማይኖር ሰው የለም። ዝም ብሎ እንኳን መልመል ነበረበት ብዬ አምናለሁ። በአብዛኛው ግን አይሰማም ስለማሰሙ ለኔ ዛሬ ምኒልክ ተመልሶ 4 ኪሎ ቢገባ እስካሁን ድረስ የሄድኩባቸው መንገዶች ምኒልክ ተመልሶ 4 ኪሎ ቢገባ ምኒልክን ነው የምደግፈው። ከዚህ ሰውዬ ይበልጥ ምኒልክ ይሻለኛል። አሁንም ደግመዋለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ማንኛውም ሰው ለምሳሌ ማንኛውም ሰው ዛሬ ከትግራይ ህዝብ ጋር ቆሞ 4 ኪሎ ቢመጣ ያን ሰው ደግፈዋለሁ። አንኮንዲሽናል ነው የምደግፈው። ምንም አይነት ኮንዲሽን አላስቀምጥም። ምክንያቱም ዛሬ የትግራይ መጨፍጨፍ፣ ዛሬ የትግራይ መጎዳት፣ ዛሬ የትግራይ በግፍ በኢትዮጵያኖች ብቻ አይደለም ጠላታቸውን ወደ ውስጥ አስገብቶ ጠላታቸው ነው የሚለውን ነገር ከተማቸው ይውደሙ፣ ግደሉ፣ ጨፍጭፉ ብሎ 360 ዲግሪ ከብቦ የሚጨፈጭፈውን ሰውዬ የሚቃወም ይሄንን የሚያወርድ ሰውዬ ለኔ ዘመዴ ነው፣ ለኔ ወገኔ ነው፣ ለኔ በቃ ከመቼውም በላይ አከብር። ምንም ኮንዲሽን አላስቀምጥም። ይሰማል ያለው ልዩነታችን እዚህ። ለኔ ኢትዮጵያዊ ማለት እሱ ምን ሆነ ይሄ በሽታ መጣበት ይንጸልዩብኛ እንደ እነዚህ ሰዎች እንደዚህ ሲል ምንም አይታይም አለው ሰማለሁ ምንም አይደለም። ስለዚህ ይሄ ነው ዛሬ ያልተናገረ። ለምሳሌ ቁርጠኞች አሉ ትናንትና ጥያቄ ውስጥ ያስገባናቸው ትክክለኛ ሰዎች አይደለም ብለን እንደ ጉድ ኤግዛምፕል እንቀበለው። ለማ መገርሳ ስልጣን ላይ ቢሆን ዛሬ ይሄ ጦርነት እናይ ነበር። ሀገሪቷን በሙሉ ሸጦ 4 ኪሎ ተቀምጦ ኳስ ይጫወት ነበር። ይሄ ኳስ ነው የሚጫወተው። ትራክተሮችን አንድ ላይ ሰብስቦ ያሳየናል። ምክንያቱም ይሄ ህዝብ ኋላ ቀር እንደሆነ ምንም እንደማያውቁ አውቆ ለሆዳቸው ሲባል የተገዙት የተንበረከኩት ጣዖት አምላኪዎች 666 አምላኪዎች ዛሬ ብቻ በልተን እንሙት የሚሉት አቤት ፕራይም ሚኒስትሩ እኮ አዋቂ ነው፣ አራሽ ነው፣ ዶክተር ነው፣ ኢትዮጵያን ያመነድጋታል ይላል። ኢትዮጵያ ሁሉንም መከራ ታልፋለች ይላል። የሞቱትን መመለስ እኮ እንደሚችል አድርጎ ነው የሚያወራው ሰውዬው። ስለዚህ ያ ሁሉ ትራክተር አንድ ላይ ሰብስቦ ለህዝቡ ሾው ሲያሳይ ምናልባት አውስትራሊያ አሁን በጣም ስንዴ ታመርታለች። አንድ ትራክተር እኮ 20-30 ሄክታር በቀን ውስጥ በሁለት ቀን ውስጥ ነው የሚያርሰው። ያ ሁሉ ትራክተር እኮ እዛ ቁጭ ብሎ በሬ እንኳን ያህል እየጋጡት ነው እንዴ? እንደ በግ እኮ እንደ ኡርጌ በጎች እኮ እንደዚያ እንኳን አንድ ላይ ተሰብስቦ አይደለም መሬቱን የሚግጡት። ለማሳይ ምንድነው ብዬ ደውዬ ጠየቅኳቸው። ለሾው ብለን እኮ አንድ ላይ ሰበሰብናቸው ትራክተሩን በየቦታው። እንደው አንዳንዱ ስንት ጊዜ የቆመ በነዳጅ ጥረት በአህያ ነው ጋዝ አምጥቶ ለዛሬ ብቻ ያስነሳ ነው ሰውዬው ይመጣል ተብሎ አሉ። ሾው ኦፍ ነው ታውቃላችሁ። ገባር የሚባሉት እንዴት እንደሚያጎበድዱ ገባር ጭሰኛ ድሮ ለባለ ርስት እንዴት እንደሚያጎበድድ ዩቲዩብ ላይ አሁን የምታዩት ነገር ነው። ልክ እዚያ ስታይል ነው ዛሬ አሁን ይሄ የጠንቋይ ልጅ እየሰራ ያለው በህዝቡ ላይ። ይሄ ህዝብ ኋላ ቀር ነው። ለዚህ ነው ያቺ ያያችኋት ከተማ አለች ትግራይ ውስጥ ቅድም ሼር ያደረኩት ቪዲዮ ላይ አውድሙ ከተማውን በሙሉ አቃጥለው ይላል። ከምንም ተነስቶ አይደለም። ምናልባት ተራ ወታደር ይሆናል መስሏችሁ ሊሆን ይችላል። ወሪ መነቲ ሐሰይ ኢጆሌ ዋሬን ባቲ ወሪ መነቲ ሐሰይ ኢጆሌ ዋሬን ባቲ በኦሮምኛ በጣም ሴንስ የሚሰጥ ነው። ወላጆቹ ቤት ያወሩትን ነው ልጆቹ ኢኖሰንት ስለሆኑ ውጪ ወርቶ የሚያወሩት። አሁን ይህንን ከተማ ሁሉ አቃጥለው የሚለው ምናልባት አዛዥ ላይሆን ይችላል። አማርኛም በደንብ በወጉ አክሰንት አለው። የደቡብ ነው። ደቡብ በሙሉ በጨለማ ውስጥ የቆየ ሶሳይቲ ነው። ራሱን ልጆች ማቆየት አልቻለም። ይሄ ሪያሊቲ ነው። ግን የተነገራቸውን ነው። አዛዥ ነው ከተባሉት በሙሉ እንዳይመቷችሁ እንጂ አውድሙ፣ ግደሉ የሚል መመሪያ በደንብ ተሰጥቷል። ለመከላከያ ነው ለምትለው ወይንም ዝም ብሎ እንደ ዛምቢ እነዚህ ሙታኖች ዝም ብሎ እዛ የሚሄዱት ማለት ነው። ስለዚህ ያ ከተማ ይውደም ሲል
ያገኘውን የትግራይ ልጅ የትግራይ ህፃን የትግራይ እናት እንደሚጨፈጭፍ ምንም ጭንቅላታችሁ ውስጥ ጥያቄ መኖር የለበትም። ከተማውን አውድም ማለት በከተማው ምን አለ? በሽተኛ አለ፣ እናት አለች፣ ህፃን አለ፣ ልጆች አሉ። ምን ከተማውን አውድም ማለት ምን ማለት? ትግሬ ብትሆን ለምን እንደምትቆመው? እንዳውም አንድ ያልኩት ነገር አለ። ጥቂት ሰዎች ይገባቸዋል። በዘመናችን በዚህ ባለንበት ዘመን በዚህ ሴንቸሪ ውስጥ ዛሬ ትግራይ ላይ መሞት ለትግራይ ህዝብ እየታገሉ መሰዋት አክሊልን ያቀዳጃል የሚል ጭንቅላት ይወስዳል። ሰማዕትነት ነው ለትግራይ መሞት በአሁኑ ሰዓት። አይደለም ከትግራይ መሸሽ፣ አይደለም ትግራይ፣ ኦሮሞ፣ ሌላው በምንም ይሁን በምንም ከትግራይ ጋር መቆም በዚህ ዘመን ሰማዕትነት ነው። ራሻና ዩክሬን ያለው ጦርነት እኮ ምንም ማለት አይደለም። ስንት ሰው ነው የሚሞተው? 10 ሰው ሞተዋል። ይሄ ሁሉ ሮኬት ተተኩሶ ነው ሲጨፈጨፉ እኮ። ኢሳያስ ኤርትራ ወንድሞች አሉኝ፣ በጣም ወዳቸው፣ በጣም ማከብራቸው። ቁጭ ብለን 1 ሰዓት እናወራለን፣ ኦንላይን ላይ በጣም እንወያያለን። ለምን እንደተለያየንም፣ ለምን አስመራ ከፍንፍኔ እንደተለየች፣ ምንድን እንደሆነ ችግሩ በጣም ስናወራ ነው የምናድረው። ተቆርጦ ከተቀጠቀጡ በኋላ የሻዕቢያን ሬሳ እዛ ካራገፉት በኋላ ያልተኮሰ ነን ስቶፕ ብሎ ከባድ መሳሪያ አውዳሚ መሳሪያ ወደ ትግራይ ሲተኩስ የነበረው ባለቤት የሌለው ህዝብ፣ የሚደርስለት የሌለው ህፃን፣ ከተማ ምናምን ዝም ብሎ ከራሻ የመጣውን በሙሉ ሲያዘንብባቸው ነው ያደረው ትግራይ ላይ። ይሄ ሁሉ በማፍቃድ ነው፣ በዚህ በዲቃላ ምክንያት። ለምንድን ነው አንድ ሰው የማይናደደው? ለምን የማይቆጨው? በኢትዮጵያ ስም ምንድን ነች ኢትዮጵያ ማለት? ምንድናት ኢትዮጵያ ብለን እኮ ድሮ የጠላ ነው። ከሁሉ ደግሞ ያማል። ብልጽግና ደጋፊዎች፣ ብልጽግናዎች የትግራይ ህዝባችን ስሩ ወሽመጤ ነው የሚቆርጡ። በጣም በቃ ያ ሰው ቢበላው ደስ ይለኛል። በህይወት እንዳለ ዝም ብዬ ቢበላው ደስ ይለኛል። የትግራይ ህዝባችን ምናምን ይላል። ምንድነው የትግራይ ህዝብ እኮ ማለት? እንደ ክኒን እየዋጠው እየጨፈጨፈው የትግራይ ህዝባችን ብዬ ሲናገር እንዴት አብሬ መሞት ያለብን እኮ ከትግራይ ህዝብ ጋር ነው። ዛሬ የትግራይ ህዝባችን ይላል እየገደላቸው እየጨፈጨፋቸው ከምድር ላይ እያጠፋቸው ኢንዲስክሪሚኔትሊ ከባድ መሳሪያ ወደ እናቶች ዝም ብሎ በጨለማ እየላከባቸው የትግራይ ህዝባችን ይላል። ይሄ ናት ኢትዮጵያ። የምትወዱ ህዝባችን፣ የምንወዳቸው ህዝባችን ይሉናል። ስሙ ኢትዮጵያ እኮ እንደዚህ ነበር የምትለን ህዝባችን ስትጨፈጭፍ። ትላንትና ህዝባችን ስትጨፈጭፍ እኮ 4 ኪሎ ቁጭ ብሎ 4 ኪሎ የገቡ ጣውታን እዛ ሰይጣን ቤተ መንግስት ውስጥ የገቡ ሰዎች ለዚህ እኮ እንዲህ ነበር የሚሉን የምንለው ትላንትና። ማወቅ ያለበት ህዝቡም ህብረተሰቡም መረዳት ያለበት ነገር እንኳንስ አይደለም እንደ ኢትዮጵያ ኤርትራኖች ይመጣሉ። ከኢትዮጵያኖች ጋር አብረን ነው የምንኖረው። የሚቀጥለው ከኛ ትውልድ ችግሩን ተረድቷል ምን እንደሆነች ኢትዮጵያ። የኢትዮጵያ ችግር በትግራይ እናቶችና በኤርትራ እናቶች መካከል አለ። የኢትዮጵያ ችግር በኦሮሞ እናቶችና በትግራይ እናቶች መካከል አለ፣ ወይ በሶማሊያ አለ፣ ወይ በአማራ እናቶች መካከል አለ። 4 ኪሎ የሚገቡት ጨካኞች ላይ ነው ያለው የኢትዮጵያ ችግር። ይሄንን በጋራ አለመረዳት መቻላችን ለዚህ አሁን ላለንበት መከራ ዳርጎናል። ይሄንን በጋራ ትክክለኛ የሆነ የኢትዮጵያ ካንሰር የኢትዮጵያ በሽታ አንዱ እንዲሸሽ የሚያደርገው 4 ኪሎ የሚገቡ እንደነዚህ አይነት የጠንቋይ ልጆች፣ ካንሰሮች፣ ድቃሎች፣ በቃላት መግለጽ የማይቻል የሳጥናኤል ልጆች፣ ሂውመን ፍሌሽ የለበሱ ሂትለሮች፣ የዘመናችን ሂትለሮች ከጥንት እስከ ዛሬ አንድን ሰው ያላገኘንበት ምክንያት ይሄ 4 ኪሎ የሚገባው ነው ህዝብ ጠላት። ዛሬ ለዚህ ነው ያልኩት እኔ ዛሬ ይሄንን ሲስተም ይሄንን ሰውዬ ይሄንን ብልጽግና የሚሉት የ666 ምንም አይነት ጨካኞች ከሂትለር የባሱ ይሄንን መቀየር የሚችል ይሄንን አጌንስት የሆነ ግሩፕ ከትግራይ ህዝብ ጎን የቆመ ግሩፕ ነገ ኢትዮጵያ መምራት ይችላል። በቃ 100% አንኮንዲሽናል ያንን ሰው ነው የምንደግፈው። ምክንያቱም እነዛ ሰዎች ሀቀኛ መሆን አለባቸው። በምንም ተአምር ከትግራይ በላይ ኢትዮጵያዊ ሊኖር ደግሞ አይችልም። አይታችኋል። በታሪክም
በስነ ልቦና ይሁን በታሪክ ይሁን ጠላትን በመከላከል ይሁን በምንም ይሁን። ስለዚህ ኢትዮጵያ እንደ ድመት ልጆቿን ትበላለች የሚለው ምሳሌ ራሱ አይገልጽም። ሁለተኛ በምንም ጀስቲፋይ አትደረጉም። በምንም ተአምር ሸጣቸው እኮ አሁን እንደ ሂትለር ምንድን ያደረገው? ሂትለር እኮ የበላይነቱን ለማስፋፋት የተለያየ ሀገር ላይ ወረራ ፈጸመ እንጂ እስራኤሎችን አጠቃ እንጂ ምክንያቱም ስለሚታገሉ እንዲህ አይነት ሌላ ተጨማሪ እስራኤል ላይ እኮ ሌላ ተጨማሪ ሀገር አምጥቶ አላስጨፋጭፋቸው ራሱ ነው እኮ በደሉን የሚፈጽመው። ይሄ እኮ ከሂትለር ይበልጣል ኢን ሴንስ። ይሄ እኮ የትግራይ ጠላቶችን ካሉበት ጉድጓድ ፈልጎ ነው ሻዕቢያን ያመጣው ራሱ መጨፍጨፍ ከሚጨፈጭፈው በላይ። የትግራይ ህዝባችን ለማን ምናምን ይለኛል እንዴ አምሂም እንዴ እግዚአብሔር እኮ እንደ ሰው ነው የፈጠረኝ። እግዚአብሔር ለንብረት አይደለም የፈጠረኝ። እግዚአብሔር እኮ ለቁሳቁስ አይደለም የፈጠረኝ። እግዚአብሔር እኮ እንደ ሰው እንዳስብ ነው የፈጠረኝ። ለዚህ ነው አንኮንዲሽናሊ ይሄን ሰውዬ መገልበጥ የሚችሉ ይሄን ሰውዬ የሚገለብጥ ነገ ጠዋት የሚመጣ ጸረ ኦሮሞ ቢሆን ጸረ ምናምን ቢሆን እኔ ጉዳይ አይደለም፣ ጸረ ብሔረሰቦች ቢሆን እኔ ጉዳይ አይደለም። ምክንያቱም ይህንን ነገር ሴንስ ያደርጋል። ከዚህ በኋላ የሚከፋ ከዚህ በላይ የሚከፋ ምንም ነገር ምንም አይነት መሪ 4 ኪሎ አይገባም። ኢን ሴንስ ኦሮሞዎች ናቸው ብላችሁ የኦሮሞ ህዝብ ላይ ጣትን የምታነሱ ሰዎች አንደርስታንድ አደርጋለሁ። ኦሮሞ ይሄ ከሆነ እኔም ኦሮሞ መሆን ስለማልፈልግ አልቀየምም። የኦሮሞ መንግስት ነው ይሄን ያደረገው ብትሉ የኦሮሞ መንግስት ነው ብዬ አላምንም። ኦሮሞ መንግስቴን የሚያደርግ ከሆነ ደግሞ እኔ ኦሮሞ መሆን አልፈልግም። ስለዚህ መብታችሁ ነው ስለ ኦሮሞ የፈለጋችሁትን ማለት ኋላ ቀር ነው ብትሉ ከማዳጋስካር ነው የመጣው ብትሉ ከውሃ ነው የመጣው ብትሉ ከምናምን ብትሉ ምንም ያሰኛል። ይሄ ሰውዬ ኦሮሞ ከሆነ ነፍስያዬ አቋሜ ይሄ ሰውዬ ኦሮሞ አይደለም፣ ኦሮሞ ቫልዩን መወከል አይችልም፣ ስሙንም እንኳን መወከል አይችልም። ቅድም በኦሮሞኛ ነግራቸዋለሁ ኦሮሞዎቹ ይገባቸው እንደሆነ። ሽመልስ አብዲሳ ኦሮሞ ሀገሪቷ ኦሮሚያ በእስላሞች ተወረረች የሚል ወሬ አውርቶ ነበር በአንድ ወቅት እና ሙስሊም ቡድኖች አንዳንድ ነገሮችን ተቃውሞ አስነስቷል። በዚህ ታዲያ ለምን ከ4 ኪሎ አጀምሩ? ሰውየው እኮ የሙስሊም ስም ነው የተጠቀሙ። ቱርክ ሲሄድ ይሰግዳል፣ አረብ ኤምሬት ሲሄድ ይሰግዳል። ምክንያቱም አብይ አህመድ አሊ የሚለውን የሙስሊም ስም በመጠቀም የማይገባውን ነገር በመውሰድ መሆን የነበረበት ይልቁንስ የሻዕቢያ ስም ነው መያዝ የነበረበት። ኦሮሞም አይደለም ሙስሊምም አይደለም፣ በሁሉም ዘርፍ ያጨበረብራል። በየትኛውም በገባበት ሁሉ እውነት አይናገርም። የ666 አምላኪ ነው በጴንጤ ስም። ጴንጤዎችም አያውቁትም። ኢየሱስ ተቀበል ምናምን የሚሉ ይዞረባቸው በየመንገዱ ልክ ኪሳቸው ውስጥ አድርገው እንደ ሽልጦም ይዞ የሚዞሩ ይመስል ኢየሱስን ተቀበል የሚሉ ደፋሮች አእምሮ ቢሶች ምናምን እነሱን እንኳን የሚወክል አይመስለኝም። ከነሱ ጋር እንኳን አንድ አይነት መስመር ላይ አይደለም። ዝም ብሎ መንገደኛውን ሰብስቦ ነው ኢየሱስ ኢየሱስ ስል የሚውለው፣ ሲጠነቁል ነው የሚውለው። ዳት ኢዝ ዋይ እኔ ጠንቋይ ነው የሚለው። ጠንቋይና የጠንቋይ ወታደሮች የሚለውን እኮ ሌላ ወርድ ስለሌለ ነው እንጂ ለሰው ልጅ ሪስፔክት አጥቻለሁ። አይ ዶንት ኬር። አሁን ትግራይ ውስጥ የሚጨፈጨፉት በቲዲኤፍ ጥይት የሚመቱት ሰዎች በሙሉ መወገድ አለባቸው። ትክክል ናቸው። ምንም እችን ያክል እንኳን ርኅራኄ አይሰማኝም። ሰው ሲሞት በጣም ነው የምደነግጠው። ሲገጭ በጣም ሲቆስል በጣም ነው የምደነግጠው። ትግራይ ውስጥ እንዲያውም ክብካቤ ለሚደረግባቸው ነው በጣም የምናደደው። ዋይ ዌስቲንግ ዩር ታይም? በቃ እብል ነው፣ እብሎች ናቸው። ስለዚህ አንድ ጥይት ብቻ እያስረከብክ በአንድ ጥይት እያስወገድክ መሄድ ነው። ከአሁን በኋላ ታያላችሁ እንዴ? ከአሁን በኋላ ምርኮኛ ስብስብ መቀሌ ላይ እንደ ድሮ በቴሌቪዥን ልትመለከቱ ዲስአድቫንቴጅ ስትገቡ ተሰብስቦ እንደገና ለትግራይ እናት ሸክም እንደገና ከዛ ሲወጣም ደግሞ እንደገና ጠመንጃ ተሸክሞ እንዲመለሱ ኖ ለማስወገድ ነው ያስወግደው። ለምን በቃ በውሃ ጥም ምናምን እዛ በረሃ ውስጥ ቆልፈበት ዝም ብለህ ጥለህ ለፈው መግደል ካልፈለግ that is what I will do። ውሃ የለም ማወቅ ያለባቸው ልክ ከአውቶቡስ ሲወርዱ ውሃ የለም፣ ምግብ የለም፣ ከላይም ከታችም በረሃ ነው። ከላይ ይወርዳል። የምትገጥማቸው ደግሞ በሀገራቸው ተቀምጦ ግፍን መከራን በገዛ ሀገራቸው ላይ ለመጨፍጨፍ የሚሄዱ ሰዎችን ነው ለመግደል የምትሄደው።
ስለዚህ ከላይ አድርጎ ይበልሃ ከታች በረሃ ይበልሃል። አሁን እንዳውም ወደ በጋ እየመጣ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ከትግራይ ህዝብ ጋር ነው። አንተን ወደ ሲኦል ያሸጋግራል። ወደ ሲኦል እንድትሄዱ ምኞቴ ነው። በእግዚአብሔር ፍርድ አልገባም። ግን በትግራይ ምድር ላይ ዓለሙ ስሜ ተሾመ እንዴ? ኧረ ጠጡችን ፋንታ እስኪ ሊቀመስ ስለ አያ ወይ ጉድ! ዓለሙ ስሜቱ ለማን ተብሎ በአንድ ወቅት እኔ ጆሃርን እቃወማለሁ። የሆነ የምቃወመው የነበረው ድሮ ጀስት ኢን ፖለቲካል ሴንስ ጥላቻ አይደለም። ይሄን አላረክም በሚል ነው። ግን አንዳንድ ሰዎች ያመሩታል አላስፈላጊ የሆነ ስድብ ስለሚሰርቡ እና ዓለሙ ስሜና ጆሃር አይዋደዱም ነበር። ዓለሙ ስሜ እኔ አንድ የዓለሙ ስሜ ታሪክ ወያኔ ስርዓት ላይ በነበረበት ጊዜ ወያኔዎች በሚገዙበት ጊዜ የኦሮሚያ መሬት እጅግ በቃ የቸበቸበ በቃ እንደ ግሉ በግ የሸጠ ሰው ቢኖር እሱ ይታወቃል። ይሄ ሁሉም ሰው ያውቀዋል። ሱፐር ሪች ነው። ሀብታም አይደለም እኮ ወልስ ኢዝ ኖት ሪች ኢቭን ዩ ጎት ወልስ መግለጽ ይችላል። ችብ አድርጎ የሸጠ ሰው ነው። እኔ አንዳንድ ጊዜ እዛ አካባቢ ሰው ስለሆነ ዓለሙ ስሜ ጋር ግንኙነት እንዳለ አንዳንድ ሰው ያስባል። ዓለሙ ስሜ አገር ቤት ሄጄ እኔ አንድ ቀን ያገኘሁት ይችን ነው የሚያክለው። ዓለሙ ስሜ በዛ ቁመቱ እንደ ቁምቡርስ ነው ማለት ነው የሚበላው ብዬ አሰብኩኝ። ይችን ነው የሚያክለው። እኔ አሁን አጭር ይሉኛል ሰዎች። እኔ በነገራችን ላይ አጭር አይደለም ከመሆኑ 1.76 ነኝ። እኔ ዓለሙ ስሜ ወደ ታች ነው ማለት ይችን ነው የምታክለው። እና ግን እንደ መሽገር ወይም እንደ ቁምቡርስ ነው ማለት ነው የሚበላው ያን ሁሉ ሀብት ምናምን ብዬ ሰላም ብዬው ይኸውልህ ያሙኛል አንተ ጋር እኔ ከአንተ ጋር ግንኙነት የለኝም ምስክር አለኝ። ሰው ፊት ነው የተናገርኩት። አይ ቲንክ ረመዳ ሆቴል ነው የተገናኘው አገር ቤት በሄድኩ ጊዜ። ግን ኦሮሚያን ቸብችቦ የሸጠው የኦሮሚያን ህዝብ ያስፈጀው እጅግ በጣም ብዙ ደም በእጁ ያለበት ሰው ነው። ሂ ዳዝንት ኬር ኤኒቲንግ። ፈራ እግዚአብሔር ውስጡ የሌለው እቺን የምታክል ለጉዱር የተፈጠረች ሰው ናት። ካሜራ ፊት ነው እንጂ። ከዛ አንድ ቀን ሰላም አልኩት። ከዛ በኋላ የማገኘው ፀጉር ቤት ቦሌ ፀጉር ቤት አገኘዋል። አላናግረውም። አይቼው እንዳላየ የለም አላየሁም አይነት ነገር ነው። አሁን እሱ ሰው ነው የተሾመው ለትግራይ ተብሎ ሲኬድ እንግዲህ በቁመት ልክ ስለማይታይ ምናልባት ተሽሎልኮ ትግራይ ይገባል ለማስተዳደር ካልሆነ መቼም የምስጠው የቲዲኤፍ ጥይት የለም ብዬ አላስብም። ሲጀመር ከፍንፍና የሚሾሙት ኢቭን ለሹመታቸው ማብሰሪያ የሚሆን አንድም ሰው ካገኘ መወገድ አለባቸው እዚሁ ብዬ ነው የምገምተው። እንኳን ዓለሙ ስሜ አይደለም። ዓለሙ ስሜ ማለት ምንም ይሸጣል እሱ ሁሉንም ነገር ሸጦ መብላት ነው የሚያውቀው እሱ። ዓለሙ ስሜ አይደለም። እውነት ለመናገር ዓለሙ ስሜ ኦሮሚያን ሸጦ የጨረሳት እኮ ሰው። መሬት ካገኘማ በጣም ፌቨሪቲው ነው። መሬት ካገኘ የእናቱንም መቃብር ይሸጣል። እናትየውን ከነ መቃብሩ ይሸጣል ዓለሙ ስሜ። እና እሱ ተሾመ ስሉ ሰው ለካ ቢጤውን ነው የሚሾሙ ቢጤውንም አጣም የሚል በሳቅ ነው የሞትኩት በውስጤ። ዓለሙ ስሜ ተሾመሃል። እጅግ በጣም መሬት መሸጥ የሚወድ ገንዘቡ እኔ የት እንዳስቀምጠው አላውቅም እስካሁን ድረስ እግዚአብሔር ይሁን ነው። ግን ዞሮ ዞሮ ትግራይ ላይ መሾሙ አይደለም ኦሮሚያ ላይ ከጆሃር ጋር ደግሞ እንደዚህ ተጠማምዶ ነበር። አሁን ጀዌ ታዲያ ስልጣን እንዲሰጣት አፕሊኬሽን በሰላማዊ መንገድ እያስገባች ስለሆነ ታርቆ እንደሆነ አላውቅም። ድሮ ግን በጣም ጥለኛ በነበሩበት ሰዓት እኔ የዓለሙ ስሜ ሽርክ ነበር ያደረጋችሁ። እኔ ዓለሙ ስሜ እንደ ማንኛውም ሰው ነው የሚጸየፈው ከልቤ። ሰላም ያልኩት አንድ ቀን ነው፣ የጨበጥኩት አንድ ቀን ነው። ከዛ በኋላ እንተዋወቃለን የት እንደሚገናኝ። ፀጉሩን ለማስተካከል ሲመጣ ነው እዛ ሲታሽ ምናምን ሲቀባባ ቦሌ ነው ማገኘው። እዛው ያው ፀጉር ቤት እንደውም እዛው ፀጉር ቤት አላችሁ እኮ አንገቱን ቢያሳርፉት እኔ ጉዳይ አይደለም። ጠባቂዎች ይዘው ነው የሚሄደው ለነገሩ። አሁን በስንት ሰው ሊጠበቅ ነው? በቦዲ ጋርድ ተጠብቆ ትግራይ ውስጥ ሲኖር ይታየኛል እኮ። በቦዲ ጋርድ ተጠብቀ ስልጣን ይዘህ ትግራይ ውስጥ ስትቀመጥ
ያን ያህል ህዝብ ፈይተ ያን ያህል እንዴ ደፋሮች ናቸው። እኔ ትግራይን ሄዶ ለማስተዳደር ከአብዮት ካሳዬ እንደ ውሻ ጭራቸውን የሚቆሉ ሰዎች እንደው ምን አለበት ለምን ገመድ ፈልጋችሁ እዚሁ ራሳችሁን አሰቅሉም እንደ ይሁዳ ያንን ከምትመኙ። ምክንያቱም አምሹ ዲፊኒትሊ የትግራይ እናት በጣም አጨክም እናቶች ታጠፋቸዋለች። እንኳን የሰው ልጅ ቀርቶ ምድሪቷን የምትውጣቸው ጀወይ ጀርመን የሚሆን ምንም ይሁን ጨረቃ ላይ የሚሆን he has to speak out። እኔ ጆሃር እንቅፋት ነው በር ይዞ ተቀምጧል ነው እኮ በቃ መጋረጃ ጋር ነው። ኦሮሚያ ውስጥ ለሚካሄደው ትግል የመጀመሪያው ተጠያቂ ጆሃር መሐመድ ነው። በአሁኑ ሰዓት ህዝቡ እንዳይንቀሳቀስ ያደረገው እሱ ጥቁር መጋረጃ ነው ጋርዶ የተቀመጠ። ጀርመንም ይሁን አሜሪካም ይሁን ኬንያም ይሁን I don't care ግን በቃ ሪዛይን አድርጌያለሁ ካሁን በኋላ ባካችሁ ኦሮሚያ ማስረከብ አለበት እኮ ሰው በህይወት እያለ የሆነ ወርድ መተንፈስ አለበት። ለማ መገርሳ እኮ በቃ አይሰሙኝም አያዳምጡኝም አደገኛ ነው እኔ የለሁበትም ብሎ ተናዞ እኮ ነው የወጣው ሪዛይን ያደረገው። ይሄ ያለ ጊዜው ነው ትክክል አይደለም። ይሄ ማለት እኮ በቃ አሁን መታገል አልችልም ከዚህ ሰውዬ ጋር ማበር አልችልም አደገኛ ሰዓት ላይ ያለን ብሎ ነው ሄደው። ሲመጣ ደግሞ ከነክብሩ ከነሞገሱ ከነምናምኑ ነው የሚመለሰው። ኖ ዳውት ጆሃር መሐመድ እኮ ስቴትመንት ነው መስጠት የጀመረው በህዝብ ስነ ልቦና ውስጥ እኮ ታዲያ ሰላም ያስፈልጋል ብለዋል። ሰላም አውቶቡሷ ገደል ልትገባ ነው ብለዋል። አውቶቡሷ የት ደረሰች? አሁን ሶል መሃል አልደረሰችም። ሳጥናኤል ፍኝ ውስጥ አልገባችም። ያቺ አውቶቡስ ጆሃር የሚጠራት አውቶቡስ የሳጥናኤል ሲኦል አልደረሰችም። ጀዌ ባለበት ከሰማኝ አድርሱልኝ። አውቶቡሷ የት ደረሰች? ስለ አውቶቡሷ እኮ አልነገርከንም። ጀዌ ንገረን። ከገደል ላይ አስቆምኳት አውቶቡስ። እሺ ትላንትና እስር ቤት ነው የተደበቀው። ዛሬስ የት ነው የተደበቀው? ህሊናን ነው ውስጥ ነው የተደበቀው? የት ነው የተደበቀው? ጀስት ነው ንገረኝ። አሁን ጠላ ምናምን እንዳትሉ ጠልቼው አይደለም። ጀዌ በጣም ደግሞ ከታገሉት እጅግ በጣም ከታገሉት ሰዎች አንዱ ነው ብዬ ነው ማምነው። ትግሉን ግን ጀምሮ ወይም ሳያስረክብ ታግሎ አታግሎ ወይ ሳያስረክብ ወይ ይዞ ሳልፍ ጨምድዶ ተቀመጠበት እንደ እርቤ ያለቆ እንጂ የሱ ኃላፊነት አይደለም ለኦሮሞ ህዝብ መታገል። ፎር ዛት ማተር ደግሞ አንድ ጀስቲፋይ የማደርገው ነገር አለ። ቄሮ እኮ እሱ እስር ቤት ሲገባ ገብቶ ነው የተኛው አይደል? ገብቶ ነው የተኛው። ተናዷል። ያበሽቃል። ውሸቱን ነው ገለተውማ ምናምንም ውሸቱን ነው። ከልብ መነጋገር ያስፈልጋል። እንደው ትንሽ ሳንቲም ምናምንም እንደው ሰውን ለማጽናናት ነው። ፍርሃት ለቆ ነው ሄዶ በህዝብ መሃል የተለያየ እጅ ገብቶበታል። በዚህ ጅኒ ገብቷል፣ በዚህ ዛር ገብቷል፣ በዚህ ሳጥናኤል ገብቷል። አገሪቷ ረብሻ ይሆናል። ኦሮሞዎቹ የተንጫጩበት በቃ ምን ያላለው ነገር የለም። ትግሉን ለማቀስቀስ ጦርነት አያስፈልገንም። ብዙ ደላላዎች ገብቶበታል። ብዙ ኢንተረስት ያሉ ፍርሃት ለቆ የፍርሃት ዝናብ እንዲሁ ከአቅሙ በላይ አዝንቦ በየሄደበት ተቃውሞ ሲገንቦ እንደምንም ብሎ ይቃወሙና በኋላ ገንፎ አብሮ ይበላሉ። ማታ ህዝቡ ግራ አጋባቸውና ተመለሰ። ያ ደግሞ በግልጽ የሚያሳየው ከአብዮት ካሳዬ ጠጋ ብሎ ስልጣን ለመረከብ ያሳየው ሽሩድነት ነው። ጀዌ ታውቃለህ አልሰራም። ከአሁን በኋላ ደግሞ ኦልሬዲ ዩ ሪታይርድ በቃ አሁን ወጥተህ ምንም ካላልክ ነገ ጠዋት ለምንድን ነው ካንተ ጋር የምቆመው? ነገ ጠዋት አንተን ለምንድን ነው የሚደግፈው ኦሮሞ? ለምንድን ነው ልደቱ አያሌውን የማልደግፈው? ምክንያቱም ምርጥ ሰው ነው። በእውነት ነው የሚተጋደገው ያለው ወጥቶ ትክክል አይደለም፣ ትግራይ ላይ የተፈጸመው ትክክል አይደለም ይላል። ኦሮሞ ላይ ይሄ ቢፈጸም እኮ በቁርጠኝነት ተነስቶ ይሄ ኦሮሞ ላይ የተፈጸመው ትክክል አይደለም ይላል። በቃ አሁን ከሚሊክ ጎራ ነው የምንለው ሰው እኮ ወጥቶ እየሞዘቀው ነው። ምክንያቱም አስተሳሰቡ አህዳዊስት እንኳን ቢሆን ህሊናው ጋር ነው ያለው። በቃ he is fighting for human being እንደ ሰው ለሰው በህሊና። ለዚህ ነው ነገ እሱ 4 ኪሎ ቢገባ እኔ አንኮንዲሽናሊ ነው የምደግፈው። ልደቱም ይሁን
አሁን ከትግራይ ህዝብ በጨፍጨፍ ትክክል አይደለም ብሎ ከብልጽግና ጎራ ውጭ ቆሞ የተጋደገው ሰው ነገ 4 ኪሎ ቢገባ ይሄ ህዝብ በሙሉ ከዛ ጋር አንኮንዲሽናሊ መደገፍ አለበት። የፈለገ ነገር ቢል የፈለገ አይነት ኮንስቲቱሽን ቢጽፍ የፈለገ አይነት ርዕዮተ ዓለም ቢከተል ከሰው ህይወት የሚበልጥ ምንም ነገር ስለሌለ ቋንቋ ከሰው ህይወት አይበልጥም። መሬት ምድርቷ ከሰው ህይወት አትበልጥም። ስም ከሰው ህይወት አትበልጥም። ኢትዮጵያ ለምን ጀርመን አይላት? ኦሮሚያ ለምን? ኦሮሚያ የምትባለው ለምን ድሊታ? ትግራይም ለምን ድሊታ? ትግራይ ማለት እኮ ህዝቡ እየጨፈጨፍኩ ነው። ትግራይ በባዶ ስሙን ብቻ ብታስቀሩ ምን ዋጋ አለው? ከተማው ይቃጠል የሚል ግሩፕ አረ እየጠበክ እንዳውም እየጠበክ መኖር አያስፈልግም። መስረቅ ነው ለትግራዮች። እነዚህ ትግራይ ላይ የሚረቅጡትን ሰዎች በሙሉ ማጥፋት ለእናንተ መስረቅ ነው። መኖርም አያስፈልግም። ቡልሺት። ለምንድነው የምትኖረው? ለምንድነው የሚኖረው? አንድም ኦሮሞ እዛ ሄዶ ቢሞት ይሸጋገር ወደ ሲኦል በዛው ጉዳይ አይደለም። እና ይሄ ነው ዛሬ ሰንበት ነው። የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን። ነገ እመጣለሁ። በተረፈ ግን ነገያችንን ስናስብ አይደለም ከብሔር ብሔረሰቦች ምናምን ይቅርና ከኤርትራ ህዝባችን ጋር በተሻለ ሁኔታ እንኖራለን። ምክንያቱም በጣም የመጨረሻው የኢትዮጵያ ምንነቱ በደንብ የታወቀበት ዘመን ቢኖር አሁን ነው። ለዛ ደግሞ ትግራይ ዋጋ ከፍሎ ማለት ነው። ችግሩ 4 ኪሎ ላይ ነው ያለ። ማንም ይሁን ኦሮሞ ነገሰ፣ ሶማሌ ነገሰ፣ አማራ ነገሰ ምናምን የሚሉት ለአማራ ህዝብ ደግሞ የለም እኮ ጦር ሜዳ እንኳን የለም እኮ እነዚህ ፋኖች የሚባሉት ፍጥረቶች የትና 200 ኪሎ ሜትር ሊሆን ይችላል። ግን እስቲል በጠጣቸውን ይላል እዚህ ጋር ቆሙ። ጦር ሜዳ እኮ የለም እኮ ጦር ሜዳ አትሄድም እንደዛ። እኔ እኮ ቁጭ ብሎ ፕሮፓጋንዳ የሚነሱት እኮ በፋኖ ስም 200 ኪሎ ሜትር ጦርነቱ ካለበት ቦታ የሚሉ በጣም የሚገርሙ እነሱ ናቸው። ምንም በቃ ጦር ሜዳ ላይ የሌሉ ቱሪናፋ ብቻ የሚነፉ ለሚመጣ መንግስት ሁሉ የሚያገወድዱ ሁሉንም የሚደግፉ 4 ኪሎ እስከተቀመጠ ድረስ ለሆዳቸው ብቻ ያደሩ አድርባዮች ትንሽ ለፍለፍ ብሎ ኦሮ እንትና አይደረሰ። ግን እስቲ መልሱን አዘጋጁ። እንትና የት ነው ያለው? ያ ማን ነው? እስክንድር ነጋ በሉት እንዴ ነው ያሻገሩት? መቃብሩን እንኳን ሳይነግሩ ነው ገብቶተኛ አሜሪካ ጠፋ። ይመቻችሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ትግራይ ታሸንፋለች። የትግራይ ህዝባችን ባለ ድል እንደሚሆን አልጠራጠርም። ድል ሁሉ ለቲዲኤፍ። ኦላ በዛው ይቀጥላል። እንግዲህ ነገ ደግሞ ቸር ያሰማል። የብልጽግናዎችን ሬሳ ለማየት የቲዲኤፍን ደግሞ ዘፈናቸውን መከታቸውን ለማየት ያብቃ። እያንዳንዱ ፀሐይ የትግራይን ህዝብ ሰላም እስከምንሰማ ድረስ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ይሁን እንላለን። የምትችሉት እንደውም ወደ ትግራይ ሄዳችሁ ሰማዕትነትን ብትቀበሉ የተሻለ ይመስለኛል። አዎ ትክክል። ኦሮሚያ ትግራይ ሲሰር የኦሮሞ ህዝብ ከብልጽግና ውጪ የሆነ የኦሮሞ ህዝብ በሙሉ ለመብቱ የሚታገለው ሁሉ በጣም ከፍተኛ አክብሮት አለኝ። ብልጽግና ግን ኦሮሞም አይደለም፣ ትግራይም አይደለም፣ አማራም አይደለም። we don't know them። እንደዚህ አይነት ጨካኝ ስብስብ ኢትዮጵያ ውስጥ ዘመኑ ሳጥናኤል ወደ ኢትዮጵያ የላካቸው የጠንቋይ ልጆች ናቸው። እና ለማንኛውም ደህና ሁኑልኝ። ቸር ይግጠመን።